Samsonwaa me nsɛm yo se nsɛm ya ka wutumi nya de nsɛm what as sa asɛm aka tra Agradaa say bitterness bu Agradaa mu no I don't think na Adwenepahene me pia bonte no because me tena ho na me hwɛ nsɛm na wo kana na se wo Samsonwaa say bitterness am say wo ntiase because I want to see a blogger be a pia bonte bia o kasa ma NDC bia no nako wow na Jeffrey obi wo wutumi nya de gas etimi enkasa Adwenepahene ekasa ma NDC Adwenepahene ba NDC mdabe etimi ko contact eye meme yire papa mema sew ese mema se eni sebi NDC for mpanyimfo no bi ekogina force so enkasa enseme yire se na be ya minyai campaign ye ma Dondom Mahama nti se ne se Dondom Mahama etie video we a onten ye pa se sa woman from Samsonwaa no mpenasem me catch him straight se obi edi Samsonwaa chi e social media do so a enema amame we eye no back door atem ni dey kese wo didi ni pa ko bia be ja campaign ye but enam do na ye wo ma e Dondom Mahama ntino ye tensem na Germany be say here and here house abusia edin Adwenepahene obaso no bomode no share this particular video I dey amame I bear my yemfa na yire nim enye form what you say I metu ano my dey matiem Mr. No pressure we do much pressure by the befaw abusia that's all ya the champion ni mu nsem ena yakwasi ada na msole ya no timi say yes me inbox de ena videos we na ba na we na ba na we na ba na msalati mu na na me hunu say baako yenua ba Agradaa ene yenua ba Nana Brown entokwa ekoso social media me Adwenepahene amete yi emfa me ho because sabu omo group ena omo ye omade obi a edi ne lame wo social media no so na baako bia me copy so me hunu ya apushi me a me se me ba be kasa e wa abonten ene se yenua baako eti abrochire friend Samsonwaa all say me so many years me kan wasem sabu your platform ke say we say so but ne me be kan sem bi ama Agradaa Nana Brown ene wo Samsonwaa atomutirim ade tem kasa Nana Brown ne Agradaa ntokwa na ekoso no efo obi a ho omo angasa ene omunim de omaye ene omo kom ntokwa ye nya omo no nyere omo nko Samsonwaa eba abonte so be kabida Samsonwaa asem we fa ho be asem we a ekoso no Samsonwaa fa ho politics ana wo ye se wo kan obi a sabio ebi ono kasa tia Dondom Mahama ena obe do obe ka asem bi a obe san wuti afri nsamfo nipa no eka gu sabio nipa also do no so na Samsonwaa ka asem ko si se okata Agradaa se Agradaa etan Nana Brown Agradaa bitterness bi de ewu no mu na ho no ena ma me de epia bonten Samsonwaa edin Adwenepahene me ka asem bi a kire ne ye ka bitterness a wo kwa de ka the last person a ka ba bonten social media no so am use the word bitterness because there can't be a bitterness e wonu mu pa de a ye wo Samsonwaa me catch you straight me Adwenepahene no makama no ai dey atomu ache na me mpese me dey me kasa mete wo ana wo ma me we e from Samsonwaa e be di matem 6 to 7 good months what you say satam now join freedom fighters now join freedom fighters so ana na ye ka tira mu say munjai Ghana panyimfo atem didie a mu didi Ghana panyimfo atem didie no ena wo Samsonwaa we ekodi kwa ahwe akwa bi a obedwan ne mu achi kwa ahwe akwa no bedwan ne mu ntino ena wo kina so na wo sate se obedi matem me yedi na mhwe wo di matem bosome mienu bosome miensa bosome nan bosome nsia bosome num ene na chi ede ko bosome nsom wo no ena mse da bi nya da metena asesa esem ba abonten ena me ba abonten na me ena me bo papa manfo anya akwadworo because dini Adwenepahene the whole social media say me se me fiu ara me fiu me ba be discipline ade wo gina bia so odigina Samsonwaa wa hu say free sa atam no maka wa sam biem but the free sa atam no ugu so wudi matem back door wadi matem wa me se me nkasa da to the extent say sa sabi onipa na wo ko say na chi a wonya ahoɔden be di matem no o sa kwa hwe akwa no ene de ode yew kwa hwe akwa no ene no ena wo kasa tia Dondom Mahama no o sabio anawa bia wo fa si wo kon so no ene epia ko from Samsonwaa ya kind of word bitterness a wona bitterness no ewo mu because a bitterness enu mu a wotumi nya the gas etimi enkasa Adwenepahene ekasa ma NDC Adwenepahene ba NDC mdabe etimi ko contact meme yire papa mema sew ese mema se eni sabio NDC for mpanyimfo no bi ekogina force so enkasa enseme yire
sɛ be ya me nyai campaign ye ma John Dramani Mahama nti sɛ ne sɛ John Dramani Mahama e video we a on ten ye pa sɛ saa woman from Samsonwaa no mpena sem me catch him straight sɛ obi e di Samsonwaa achi e social media do so a anoma amaame we e no back door atem ni dia kese wo didi ni pa ko bia be ja campaign ye but enam do na ye wo ma e John Dramani Mahama ntino ye tensem na Germany be say hero and heroes what you say ye tensem na ne ada ne atogu ba se ke ka se ye di nsem na chi a ka Samsonwaa we a woto ye ono ene also the word bitterness no Samsonwaa the whole social media blogger bi o ye campaign ma NDC bia no waka say tia na back door blogger bi o ka say ma NDC bia no udi na ta back door ahoye fa na ahoye a ewo mu papa sa ahoye ni mu a wo so ka say ma political party meso be ka say ma political party adentra wotimo ka say me ma se ewo enko say me woni nipa no nyina force because of massive ni sa nipa number but who now sabi o fifi mu konya nipa number na we conference call Samsonwaa enoma wa ye mahuni nyina o boni am Adwenepahene wadi me agusu di me no e wo tirim so be ya de a meja campaign ye ama John Dramani Mahama but once and nay akoba ye woni ade udi gina so because Samsonwaa Agradaa e ka no say wu nti no oba bota be campaign ama ba umia uni pa boni ni a wudi di boni e wo sumachi boni e wudi wo sumase no na pie wa no asamba social media asamba ma ache a ye ntia no na brana Agradaa asemoi emfa ho me mete emfa me ho me tabio campaign time timya me campaign ama John Dramani Mahama na sabio so your campaign Agradaa to onye campaign na bra to onye campaign eti sabio so wodi nipa no problem kra na this is not the right time wa obekọ me Agradaa wadi ba tempe na bra di ba tempe but me no be any problem me Agradaa mpenasem na bra mpenasem eti o wasem ne baaye no me ma abontin emeka bi because nipa de o kasa one way no wa no apa akosi baabi na bi Agradaa fa meeting ka biem anase na bra fa meeting ka biem me mpesa ade no ti me mpesa ade ntino o mo sem ba o mo na ko mtokwa o mo nyina mo nyina o mo ko mtokwa me so ade a me so meye ene say campaign time ya me campaign ba Samsonwaa sa the word bitterness no me ka kiro say ne ma wa ye social media no so etia me ebia no ene na me ka kiro no a oguso a wo ye no o say ebuabo Samsonwaa ebuabo me ka kiro straightforward say campaign time ntam do ho a chew no campaign time ka the second come no a wo wuti ko jira bi ko ka kiro bi say me Adwenepahene ba NDC mu da bay sa the word ye ba da bay no na so ko mu da bay obi kropon ka kire wo say wo ko mu da bay Samsonwaa we nipa bia se wode ne ho bowa adenta me nipa brenya free no so wode ne ho bowa opese o try so control yes a control no anya adwuma no ono ayedai abaye voice audio no afire o sabi ye nyina political party baako MPP for fa NDC for fa se ebia obi empo ewo MPP no hwe no se bia ade bi enkoye ewo MPP na me NDC ni na be video na me kanfo nipa ne say nipa na ya ade so oba NDC mu a Samsonwaa ewo number oba voice audio e da bro say ade ta ko kanfo say nipa we na nipa we ye hia no wo NDC ene empenasem ene NDC ene Samsonwaa ene wo kwatwa pa o sa de we akwa for so your campaign no e bomb me catch you straightforward wetin ko tell me na Adwenepahene no ultimate live video ele live 1 hour 2 hours 3 hours Samsonwaa sa live video na wo ka no me meta ho aye video just 2 minutes but video na me no nya say wo mu no enya bi ne sa bio ebia wo dia babetena ho abaye ebia 10 hours no ma me wadi boni o Samsonwaa me Adwenepahene ka samene mabusua wadi e boni wo achaw pakese esa wo ba abotewe pachaw because Samsonwaa me fa wo boni nche wo da me ka kire sa wutimi nya hoodene etimi ko fra panyine bi wa NDC kuonum sa me Adwenepahene ye nsame na Samsonwaa nsame aka wo beta nsame Samsonwaa me ye nsame o se nsame aka wutimi nya de nsame what as sa nsame aka tira Agradaa say bitterness bi Agradaa mu no I don't think na Adwenepahene mapi abonte no because me tira wo na me hwe nsame na wo kana na se wo Samsonwaa say bitterness Samsonwaa wo ntiase because I want to see a blogger be a web pia but tibia or Casama NDC bia on nako. Then I Jeffrey Bio. A dead bait na Jeffrey Bio na could be in podia. Several times away, Uto Mama John Dramani Mahama and Yawan. Me catch so I can pay my John Dramani Mahama and Yawan. But me Adwenepahene, some me campaign Mahama, and one exercise me a canny.
akani na me ye no ma hu se MPP eno bi enkoye na me ba abonten na sembe campaign ma John Dramani Mahama eno ene ka se o nipa we no wo ha eno aso chefria o bone sa bone wo papa wo ha no kwa nti adenti na wutimi ekọ contact sabio o pe me masse number sa kwa hwe akwa na obekuma ano no ene ozo obi edi watem a na afa ato no odi watem ohun kwa hwe akwa na oti Germany ha na o Samsonwaa wo ba gira obekuma ano bedi me ne me yiratem na mso me ba bedi obi a wo se me de wo pampanyimfo number na me Samsonwaa hwe panyini bia no abesa me akere na ebeto ne tirimu me ye nsira ba panyimfo no ompe masem papa ompe me ne me yirasem papa panyimu bia no abesa me Adwenepahene ene me yire akere na ebeto mu tirimu da because omo share the kind of ade ame ya wo to wo so pe Mahama asem but so pe Mahama asem Samsonwaa Agradaa ne na branto ko we ka wo kan bio ade a wo your campaign focus on your campaign me toy me ene blogger metime yi me yire ene me manim say ye campaign ene ma John Dramani Mahama but wo to a wo kasa yi wo ba kra hu ba social media so da ye hu no ba bia da be ma ne to kra ye hu so sha ndis atade da nto support and this na wo say bi support omo but te a wo to a wo say tie bloggers om kasa ma end this no wo be ka the word bitterness atra Agradaa no eno ena ye mehi e me tan e wo ho wo poto de chere ni pasa wo ye but wo nye Samsonwaa se me hwensam asabio ene nioma amanfo da breme wo say me back door Samsonwaa ka timi media no so ka timi so sa the word bitterness no Samsonwaa obi kunto kwa this time from next to December obi kunto kwa you are no free me ka tro so obi kunto kwa you are no free na emo bi anyusu din emagina so na wunti ena yenkoyese na wunti na yenkoyese na wunti be campaign de tia John Dramani Mahama e ba ne sa de a ena sabio yanu endi ni yie me ka sem da kyerɛw sa bone na me wuda di me no gusu a wonam bagdo de na aja free me ho afi kwa dem te ya wo se wo pese ko bi ko na te me ene wumbom me kwa de do kwa me ka so ye nyina ye dai ye campaign e ma nipa baako nti otan bia de sabio me wotan me town panyi ba akokora frame na mka so we de Samsonwaa de me de e ma asem de me ni problem bia afi de me gotin a say wo na adwo na wo tiri wo na ade ba no say ka ne ba ye fine no say panyi ba akopa open number o me ho no akono agose me atere no Samsonwaa ho na hwe me video social media no so video bia no ama ya obi nhwe nti say wo nim say wo kokose me na aka say panyimfo no omo sa time na wo kwa akose obi the more na wo kwa akose me no ma hu say wo adwempone ne kitaw nti first of all medical ahwo mo hu ye e wo ho panyine bai e no wo end this one panyine bai no no beta ba bonta be kase Adwenepahene me na di nkomo apia bonten wo e na ko shema mpanyi e wo nipa dodo mu mpo a wo ti betra bonten e be kase o e na mi ne be ma o e na mi ne be na me frɛ we mpo a wo mfa wo ye nim guasini me ka cho straight forward sa adwempone ne wo trim na aw ka the word bitterness no e na ma me buafu no because say wo timi ko frɛ me masse Samsonwaa sa de na wo ye no me fa bone nkyira wo da me ka tro so nim say me hu ya ma hu say wo timi ko frɛ me masse sa me masse emra sabio na wo frɛ conference call na me masse no ensai me enkyira sa nipa no say be ya me frɛ nipa na ma wonye de wo mfa na Samsonwaa me tobi no to de na midi Samsonwaa no be to de na midi o ti sa de wana wo ye no ene o sa buabo sa ankofo nyina wo so ma block o because omo da adwene hu say esa sai na wo say me kyerɛ omo no omo ba abehunu han enusum ehunu say me ye wo na wo nye nti Samsonwaa me ka kyerɛ wo na mo to na wutuo no sesa wana mo tuo na emwa adwempone wo tirim na sa adwempone wo tirim wo da ache beti oni so abeto oni so no wo ba boten abedian disifo atem o Samsonwaa e ade maka to seti oni so a wo be pia boten abedian disifo atem because the way as a Ghana no amanfo te ho a ebia 1 city 2 city ntino wutimi ka se o mo bi nye campaign wo Samsonwaa te wo wutimi ka se han wase ne 1 city ma obi nti se obi anka se ya mo bi nye campaign ma obi etwo na so no so pe Mahama asem ope MPP asem a political party Mahama to on time ko fuado on time ba omia eti me ko di saade na chi na me se bi o ko di obi atem ba heart ye nyere pa ba ako me na mpese me se bi Mahama betena so obi so pese ba omia mara eti obi a choice ena Ghana for ne atwa mo se wa wo hwe a ba bia be boa no akọ but me
nnese bio metimi dedi adwene ne nyansa eto wo ehunu se mahama eba beboa nti se bi mabusuafo menawofo madawofo no obi akofo tuma John Dramani mahama this time no be come to kokra memfi no because obi wo wa odo no wanwe ne se wo yesebo ena osiwo sebo na osiwo no wo pe ebi a se bi enam awe nti obi a odo no pa no na campaign town nti no du din abegina so Samsonwaa me ka kirew sa adwene na kita wo no a se bi o me adwempan kwati tirew a boni a wo didi me edidi matam a membedi ubi no wo de wakata so wo de wakata so me de no ena se bi wo de spread but Samsonwaa me obi to de no mini te me campaign to my dey ahwe no the second coming why can be free social media no so sa the word bitterness no ka no tun wo ho me ka the word bitterness say wo de wo ni hatred ma obi oboa ahoye ade ewo mu papa ahoye awo mu ena nipa nse ye say nipa Samsonwaa wo ye number 1 mikuta ne ma papa but my edin wo say nipa pa just our life na mwa just our life no Samsonwaa na mwa wo say nipa IDC party no enso MPP party na enso obi o Ghana ne paniye sa me se me kasa ma NDC na ka wo kwa so odo bahama ade time kasa ma NDC a wo timi ko contact me mase ene mase ye ba ko se ye friend NDC for panyin for kan tro mo se me menya NDC ni me ya MPP ni eno ntimo mo ma me kasa ma NDC Samsonwaa on wa adwene wo tirim o so mahama asemo me platform we se kita me a big platform wo da wo ya kire kwa ayirem so wo ya kire wa ayirem nsa me kasama mahama ay plus 100 so wo kasama mahama Samsonwaa me ma minus me catch straight because wo ngasa no wo na sell take it down ese by force wo kasama mahama wo na sell take it down by force so wo kasama MPP kra na ese ba wo na di animu ba wo so we not na nti asem nwa bi anim but me akani sem kasama mahama a kire se me do papa na sem me penasem nti adete utimi ko back door o ka kire man for say me njai kasama NDC o start here begin you yes I say campaign man NDC ya na muni ya kum o kasa ya timi ko be ye advert ye nyina achi no Samsonwaa timi ko so ko say adwuma a ye adena nipa bone for sa me say me nkasa o ba me te asem na o ka kire Agradaa say the word bitterness na mama pia bonten ba bia ye advert o asabio ebi mpo aboso me yebetime nya bibi kakra free wo e da hwe adonfo e da support amanfo it's daters no omo datime dey campaign no wo Samsonwaa say ai o pe omo numbers no akose me yensem se me a akufo adokro oteso no akufo adom potimi nkase me ya advert mo obi nyim free me sem because me manum asem eja se me adwuma nipa adwuma no ensoto adentra wo se okuta adwumpa a onya sa anwuma ne bi adwumpo na kita untina wunya sa anwuma ne bi nyede enye Samsonwaa me ka kirew sa anwuma na ka fa me ho back door no jaika this is your first and last warning jaika so onya ka na me adwumpa yin etefa so a obi atimi stop me ma wenya your first and last warning Samsonwaa said daya ahwansa wan me ka kirew ma wenya your first and last warning bu ho so I ma me panyini na so wa respect ho na wo tena ho na guso seme ya oba me da adwumpa yin me nyamro ozo no obi aye fire na person try control nipa no amfa wo se wo Samsonwaa wunti enne nipa dodo na na kase tema hama wo Samsonwaa nti obi no beta social media nso be sumidin se me minto kokase tia John Dramani mahama but wo Samsonwaa wunti na nipa dodo na na ekase tia papa no adentia because of say attacks our attack am for in the name of politics in air time attacks our attack am for me catch on there sam abubu maso ache ena agusu na wo sem de na wo Jeffrey me ne me yere ho Samsonwaa e de ba de na Jeffrey me ne me yere ho se ba bi ye advert nya no wo ko ene ka ho twa print ticket na ko sa wo mpanyifo no nyina ho na wo ka cho sa adwempan na di matempen no hu sa se de be na ye ya abranto di watem me obi na obedi matem a ebe me time me feel but time no so a me bo tuja am say yes me do beto position because say me te oi ebre eye agbahwa me yere no me ma no na obedi matem me nya ohwe na wo kwakwa da bi me ma time ahoma na me twe ahoma na esi a pa wo beje Samsonwaa the word bitterness na be use ye no eno video kekeni o ja say na wo se na ye John Dramani mahama Samsonwaa ye be kasa da ma no 24/7
advert so event 24/7 ma adwon papa mra otirim na so ma adwon papa ama otirim a e bre na bebre obi nya no ntokwa ko efa ho bai omo ne omo ntokwa efa ho bai me yemfa me ho o mama mi ene amanfo abegina so ena Samsonwaa o asem we efa ho bai me yemfa me ho ntimi nka bi omo ne nyina na abra na agrada me na obi ani asem omo nya emi nua ma ena omo teto no mo nyo ntokwa to mo kom ntokwa nti wo a obegina obekasa yi efa ho bai Samsonwaa me adwon pan me ka kire o sesa wadwene ko bitterness na woka no me hu bitterness bia wa agrada mu na me hu bitterness bia na abra mu but wo na bitterness na ewu mu sesa wakwan wansa wakwan a media no obetwa so krede be ko be basa obi na obefiu ebusia YouTube channel na Ebeki TV Adwenepahene TV so de ebo adwuma yese wi asefa adwon papa enante na so da adwon papa nante a ebeboa me obi a oba mi bia na obi a osai mi bia kwa na asa besimanim me mo a mo asai mi nyina na akwa asa beto me nsam Samsonwaa wa asai mi kwa na beto me nsam kwa na beto me nsam o bre na jai me ka kire o bre na jai na wudi ma tembe mu a mesa be di wa tem papa me fa ho chowda obi no beto stop me o da yo ba sa ne mana oguso o back door a wo ye no to aso na ye sa ne mana o yo back door no guso na to aso na ye na sa oguso na to aso na o ye na ya na se emme na me figu abonten a obetu piga to sam ya na ba bia o pese okokọ sem no na wo ba yusuma nu mu nsem no na de kọ so bi na me sole a koy madwuma de mamia am se wangasa no wo da we bitterness won tiase e wo so mu besi ya mon ka je sama amen Samsonwaa no se ba bi o kan nsem de kọ no this time no John Domani Mahama so zo penasem na penasem a enko bi ntokwa manipa no mekasa ntia no so obi ko bi ntokwa ne nipa no mekasa tia John Domani Mahama me adwon pan ne me no mienu so one this party nim no ye nche ne yida peace out it's papa me dia bremo pass mu sidan kama mami amudi me sidan fun we esi ho no ma me bubu dan we man you cement papa cement fun na wodi see me dan e ma me na ma bubu ni na se me si ni foforo crap oh me say so baby me kire mo no ai Mr. Musment na make an somebody you because man toss a attachment na and that's when to be no organ ever papa. Mr. Munju say attachment because I know any cementer me make di ho dance here. Na one must see that a dan so won buni na go. So one to attachment. What dan no see a 5 years. We buagu. Ase ni nyina be say. Antimati unto da monko jata why so na monko cement ni bento. Why? Okay, me da say. Akwa we me say 24 pound ko to disi e dan no jata na say ye yusu e no na wo so Ghana for di mawu se say mo mo boka 2 times so ai cement papa ben na menya metimi dia e da esi dan ya di yankopɔ dan so mabubu bi wo ha go na make is that man for dan pay bubu no sister boko there na me adumo bra me se maye hye odan me cement o and to come my boy dan gu no ho bi sister that phone pa man photo 24 and see that man phone me cement atom pa cho nim bia na say ebu ba for dan gu me dan no no na dan na sia no me twa me kan omo yi cement phone na disi dan na mabubu me ha ho detachment untie detachment ore Ibrahim Ahmad cement na ba na man for pugu so no say they said the whole Africa and Ghana nko the whole Africa. So what you broach now put down person with cement attachment, sister. The attachment I make for that amount to be so. When I come to and the Trumika now qua what a D Adwenepahene. Adwenepahene TV and a Beki TV. When you discount, I will attachment, sister. Trumika is here, sister. And you have the person account for attachment. Where they are nasty, you're nasty because at the part in a ton at the papa ton, so attachment is the number 1. To Trumika. Na kotobi na kwa ma refugee na Adwenepahene what you say sai pepe into Ibrahim Ahmad in the sister it's the best Odo mi kokro ma ba o na mpato ko edo he ma mi wo fa bie mo se me send ni ska wo Ghana ma me na so wo fa send ni ska ni kwa so kokro na ma ye ne den tuna fi send there e kwa bet na me me announce tap nka dia tap send na no so ye dia apo aba obi ata no dugu ne phone so na wo dey register this send ska kofi ayente ne hwe now what you go chase extra man me can for tap send amount so you so iPhone and also the time no app store
No download the Go phone so. Android phone so not Google Play, not download the Go phone so. Mesrel. And I was send the so mesrel or first transaction ben. Why so we have promo code? Most of Adwenepahene. Adwenepahene e the good. Yes, in Pacho. Uboguma, who Europe or 5 euros free. Before the same party for. Some can put tap and amount. Oh, America to Canada, dear. Hey, ma'am, $10. To Miss Now, man, how about one for say, and quite want to be a so pay. In Pacho, who Piano no echo. Some quite want to download this is at a fee in Pacho, not relaxing. No one's Pio wanted. No wanted. Mammy, now, dear, I am the company say, first one almost a credit card and Kuma. And that dear tap Polar Mountain was a become for a way more. Was it who shoot no more bank card, which means register SMS as them debt. I tell you, to tap a back, I'm a here for, say, send this can call Ghana. Now, wait, no so a come, you dear mamma. Miss Snow, make a farmer. Also, when you're may know about the power and gentleman to Miss Promo code the book in the Wood. I know 5 euros free. I know more Canada as soon as US is almost been $10. Oh, say all day. I am a daddy for the only open. I ain't a tap here, come on. Hey, tap and Abusia. Adwenepahene otwa supre kwabra fo waye kwa bibrim han bafo otwa burumu odi putupurie buraburu ma mansan wo fufu tom tibi